Živimo život ogromnom brzinom, u neprekidnoj trci s vremenom. Dobro zdravlje je prvi korak ka večitoj sreći. Čuvanje zdravlja je zadatak svakog čoveka, a njegovo održavanje je naš zadatak. Ko smo mi? Mi smo Jean Mitrev klinika. Mi smatramo da je prvi korak ka boljem zdravlju topao prijem, a naš zadatak je da vam pomognemo da se osjećate kao kod kuće, a da vam pri tome omogućimo visokokvalitetnu negu. Rasprostranjena na površini od 17.000 kvadratnih metara, Jean Mitrev klinika je prva kardiohirurgija u Makedoniji otvorena 2000. godine, u kojoj je izvršena prva bypass operacija na otvorenom srcu u istoriji zemlje. Bolnica raspolaže najsavremenijim dizajnom, funkcionalnom organizovanošću i tehnologijom, što je čini jednom od najmodernijih bolnica u Europi. Pažnja i tretman pacijenata i visoko profesionalno osoblje doprinose da bolnica bude standard kvaliteta u zdravstvu. Naša moderna medicinska oprema i profesionalni tim omogućuje nam preciznu dijagnostiku i ogromnu efikasnost prilikom identifikovanja vaših zdravstvenih problema. Jean Mitrev klinika je dosad omogućila medicinsku uslugu po raznim osnovama za više od 1 milion pacijenata, a njena stopa uspešnosti čini je jednom od najbezbednijih bolnica u regionu i šire. Od samih početaka, naša misija je da obezbedimo sigurnost i komfor za naše pacijente uz izuzetnu medicinsku negu i visokoprofesionalnu uslugu. U bolnici je dosad izvršeno ukupno preko 30.000 hiruških operacija iz raznih specijalnosti, od kojih su skoro 20.000 iz kardiovaskularne oblasti, čime smo sinonim uspešnosti. Jean Mitrev klinika je prva bolnica u regionu koja posjeduje laboratoriju za genetiku i personalizovanu medicinu. Neprekidno smo u koraku sa novom medicinskom tehnologijom i svakodnevno radimo na poboljšanju medicinskih tehnika našeg osoblja putem neprekidne edukacije. Radimo svoj posao sa ogromnom ljubavlju, jer je jedini način da se u nečemu uspe ljubav kada se to čini. To je naša filozofija. Vaše poverenje je naša pokretačka snaga. Ono je naš kredo, naš motiv, naš izazov. Zdravlje je najlepši poklon čoveku, a održavanje vašeg zdravlja je naš zadatak i naša ogromna privilegija.